wo ye studio he ya SOMPA 106.5 FM Accra Domi Watermelon Street wa ha aye ne no ebechiche nkomo mame be o microphone kakra mame mema o akwa aba o bra wanim kakra bi ye beka bibi nti ye beka tananim kakra said ye be ye beti benya kokoduro na waka na sem na sansem ni nti no ye be blend nanim ye ma nanim emma na mmom no aha ne nsa ne beba ene ne boso kakra batie ma nanim emma mame pacho ye fro say ye ma o modi impokra because asem no a very sensitive enti video ya ye hwe wadawroma de kan ma me na wase se waba in studio ye da ase o yo ye me da ase wadawroma de kan no ma me musa se monhwema me se na yi no edemu kama pa se de be ya bibia ebetimi akoye ede amaye na ye hwe se bibia be koye se de be ya ye green pepepe se de be ya nkomo no bibia ebedadin kama eti sabre de ma me de kan ma me na wase de kan me da se pi se sompa akra ye ton safre wo ba ye da se yo video na ye hwe no ye de na asi wo ho efisi enim se wo na wo video no ye de na asi wo ho no mo no so kakra ma ye tie sompa asem ne se me ne obi na ye adwuma na adwuma na ye na em se ono koje oni obi okwaje bills ne mo obi loan ne mo obi na em se omo se ache ba me ntwanye nyina so short no sa ada na omo ba ho no mo no na nyame ne adwuma no wamba na me na me workshop ana obae to mo ba omo ba o first one o meto ono ankasa ene ne kasa e ma okoe second one omo ba no oni ho no mo so mo ba to shop na me say how me na me workshop na no me na mbe bie nipa no oni ha enti mo de mo nko na e bia me pon mo Friday ana say Thursday mo ba ko mo ya de no Wednesday Thursday ana say Friday mo ba ko mo mra e bia obeba no mo abeto no na me kan sa akire o me kan sa akire o ba ko bi owom say owayire a sabi me nim so obu ni yire so owayire ana so wo girlfriend poa me nim say osro obuaba that me hu say na me say kanu because me hu say na mesia akire mu asie be makro a oye enti me kan sa no Neja or start here and mu fi shop nim so oni ha dia matum am say what me ye adwuma no customer so to wa me ye adwuma ma no enti me ye adwuma ma customer na customer ni say na wa bo bi shop na wo shop na say nipa ni ho a ne a wo ye o start packing nyema cha mo hwe ya o sisa nyema gu abonten pasa obeto shop ni mu enya me so me mpene because me ye adwuma enya ne me ntokwa ama me wa mark empo enkoye edawo one me ntokwa gidigidi nese bosia no enye wo na wo je bosia no enye na meji ya me ni mo ho hwe empo de hoye ne dia na age bosia no na age bosia no ena nipa no mo baaye no o woni ho but wo ho na wo ye adwuma ho na me ye adwuma mo adwuma ben a hairdressing etu obaaye no si mo nkohwehwe nipa ne mra o se nipa ni ho dia obetu shop obetu na mo so mo ma ho kwa me ntum kwa ma ne ntu shop eti enu ne sa atem didie ne atem no start ye eni atem ne de rough na me say o sha ase na me ye obi tinti ma nkasa na o sha ase o start so oyiyi nyama de gu abonto o to chine na ade hairdressing nyama na wodi ye adwuma na oyiyi ko konya na ade nyina ne ya hatata wo so nyina o tu nyina egu menfinu to say me wie ni panity no enti me wie ni panity no still opeso oba inside no ye to chine enti oni me gidigidi say me mpie na me say no me ma wo kwan awon se pie no won to shop nim na me say me ma na kwan ma nim to shop nim because nipa na ohwehwe no enye ono no be bie shop no enti onko me ma na ade tie ana say Friday oba Wednesday no me ya ade no Friday na Thursday oni omra omo ba ma beto ni pakro no o say la na me so say there be eni o holu me e de me pimpim o so me kon start so o mia me kon enti apprentice ba kon ho na say papa na ede na wo ye enga me so de me ngina ho ama no me ne no bi e de boso shop ho enti no na ade na esi ye no
we mpo de enya ade a ewie ye kra na mbeto ye no ewie ne beto ye no ewie ye kra na se wo kan asem kra woni atata ne si o woni atata ne si o kafra ade anye obi besie kotira kodi ne mako na ponkyere ne eti hu fifiri enye wo na wokoje ebosia na ho na nipa no ewo ntise nipa ne ni ho a na wo fo so na nipa ni ho ebra no wo na nipa ni ho so baby I want I say estate nti no okay I say nipa ba ko penetri na mi hu sa akoda bi su na ya akoda bai school akwala o bucket ball o bucket ball akwala no akwala no hwe wonye mfie be say about 4 years na asemi see ye no what report to my police na wo pese obetwema nso ho ni asem no mia na anka me se me ko report because want me ba me shop me mia me kon abra me minimum ade no ho hwe na wo be mia me kon e wo mia me shop enti me fresh shop ra no na me ka chen say na esi o na me dia me ko police station ko report no se me nya abochire no na akofa aba okay anti shop ru na shop no ye ne dia na ono akobobose na ho na wo ye adwuma no o frɛ no na o se o sra unya abotire na ono na akofa aba na omotai ba ho ana omotai ba shop ho me ba ho no mama ba ho we ka ho 2 times me hu so ma ni se ye wo de enye me de kra because me ni musika kro ena me ni se na ya oni omo course a contract no na me mete me baby na wo di asem ba be san me se wo pe atentene ni nso dia wontimi nkasa wo nko police station because a wan ko police station a bibia mfiri mu maba so lawyers omo to omo echi o sa na omo kan omo so omo lawyers omo to omo echi nto obi antumi ni omo hwe say de ba bia dun di atra lawyer mum because they say the oman no na so asem no nti atra lawyer etinka wo benya akokodu akoma ama police fo aso atede a eno ombeti wa ye hu bibia na say nso nipa no ono ko fa abosia ban no say oye wudi eni oye obi oye wadamfo na say oni na ye adwuma geti ono na hu mobro nti eno ono de ono na kanti na say wo hu wo hu te say emoya etie fo mo mfa ncha ye maami ene twitwi nkomo yi wa fa de mu oya pa ya pokoso ne mene niposia no kwa so nye ono na kwagiye nipa no ne ye adwuma no na kwagiye o mo bae o mo si nipa no ni ho a ene ono nso mfi shop ni mu na wontum ene o so wontum to so wontum no ene o mo eye ni bi papa tutu ya no kwa ska no senye ska bia o ska 340 kana kam ne say 340 Ewreya ne die ba ye no ne die aka 300 aka 300 mame wasembe na wodi betwa to ne because ena me kan se nkomo na ye ni wudi na ye nkomo ano odin enti na ye ntimi kura ma wani mu ama no na emsa ahreho die bi nso atɔ so enti wasembe na wodi betwa to ansa na ye gya wo kwan minim say ya nanso de na obeka kire tiefo ansa na ye gya wo kwai kra ne ye pese ye bo ho ban so ntina ya ama wani mu ama fi say wuntimi nkoma a police fo aso nte nti ne ye pese ye betwe o ma police fo te de ne ye ho no de etimi de wani mu ba e ma bibia ekoyi ba wasema wo beka e de etwa to ansa na ye gya wo kwan ahomeso kafra ye maame no nisu atata no nti no me nhyada ntwe ne bebre nsa ntrofo tere bi enkrofo se ye ha adwene woni obi twetwe nkomo na duru mu odin a na wagyaa no nti maame wo de mamenya wo kwan minim se asam na pemo na nisu nso atata o mintimi ma obatan wo mesu wo radio any television so sa eti megyaa wo na asemi ye di ekire na de besi bia no ye ma etiefo aso emfrim eti mame medase pa apam jana kwan mame na we de wa mame rura ho papa na sansemi
ye call lawyer Thomas Eshon ho na ye ne no akwakotwetwe nkomo de afa ho na lawyer kasa no na ye hunu ne ye beye de afa ho lawyer Eshon mema wo adwo eba sompa kase eboso ye na mini aba ye dan se yeto yo etiefo nyina nso eje wo so pa wadawruma minim se viral video ya abayi a enenam social media maami bia ye bills microcredit policy for abamti bodi ebeyeye o makwakochi nipa nan kra fa ho efa eka na maame ne di wo mo a na wo mo so wo koje wo mo je ne phone apere wo maami ye ka de na nkoko wo fom enumre ya nso sompa ye senya a new video a maami ne no wo studio ha ono kra de o so nyo no na akwaje bosia no wo shop o ye adwuma nipa one ne ye adwuma no ene kwaje bosia o mo ba na nipa ne ni ho ene o mo se nipa ne ni ho de a o mpie no o mo to shop nim ene o so wo ma ho kwa ma o mo ntum o ma ho kwa ma o mo ntum o ma mo afede ye holdu ro no abete holu me na enya asem ketua lawyer bibi say ne die ne mra no e ka fa ho yo mami mbra bia ni ye mai mo a emma obia pan so ye bank so ye microcredit organization say obefa mrashe nsem na odi what done in such a brutal way say video bika ye mai no ye mamra na pay no ye mra wo wa sha mamra na stick and the court procedure and my say Nippon media for that court na court aje na amana and the court say Nippon and fraudulent way and a celebrity in someone and also criminal process no wa it me afaso akwe obia onam particularly aje obisi typing a seven actually panaso and maybe anyone ma obia pan on one part mention is over a macho man na nipa mo den na omufa oba ho den our big and patanka that one ma paisa enti lawyer se bibi tu obi say ya na se nipa no o petene o pe justice a e de na se so we kwan be na se so ofa so edi kai no e se so report ma a police for say obi his cases of assault just so report ma police for na also ebe be invite and now arrested nipa na e dey on sakikan and now I saw was smile say mo me yes no e to to be no wo kwan say or in a possible court now we keep damages for assault what's the no until no maybe a quick and if I want to say lawyer say eba say ya de yete ne say me say police for any boss so o mani anye ho e na o makochi say nipa nan no a asem no efa wo mo ho no e na wo mo eye asem no hwehwemu say ye oman no e de ne ebe ye na incident bi say no e bi nsibiem the kind of as I say you for education as I say your first business every time I know can on my every choice. As I say, I think some of these people almost pay law enforcement agents, police, actually. Now, the visa about to me, I've been on with one at home. And I have been so say, be our project with minimum the idea of the Bosnia TV and Omo say, and you should appear to say, I am for the represent of the alone. Sadia, and the another project with the will be here. Yeah, lawyer Ghana hano ye wo ekuo bebre a wo mo mankrofo bosia
ene omusi wo hia savings wo hia hwe de wo hia ya Ghana card na wakwakwakwaje enkrofo bebre take advantage ekoji bi eboa wo mo ebi mutua wo mo konkan but recently ye hunu say the other side ne se bia nipa no wontimi ntua pe na nipa no hunu say all right say obetimi abesesa ne niema all right say wobetimi abefa bibia fini nsem all right say obekọ ne fie na obefa ne key e say maami we say ne phone de kuta no ene wo mo ekofa ye afutuo be na wo de be ma any credit agency bia otie o said be ya wo mo nso nkoya ade a e de asembe bro fi say maami say wo twe wo man so amegiri say e kakase bi pa e na sa credit no ebebo e de afutuo na wo de be ma sa institution as say wo ma asore ye no e be catch from say eto mu say ya wo mra wo man no ene no obia ni hu kan say oye dia ope say okoya ono no wa gbe no say obepa so e dia kan ka ene mra no ego gba no you person to me dia ope anti AKOSUA say wo ba ni to wa tia ya wo bi ni kra no a aya omu tumi e ma obosia na wo ntia na omo de either sex omo de pictures omo ni kra na omo tumi ko create Photoshop ama any correct say you new pictures na omo quality ama wo contact and then after you know and after there the social media handles so much of the chat almost the quality na the go nothing me obia the bit to no eba me ni mami tu ko e ko ba ni sa na ni pa according to say me bi mo kwa se e kwa no a na wa ye no bibi sanu no we nyina omo a eye e mabosi aye sa ye no most of the time these people are not people we are licensed in provide lending services in the country and almost provide lending services to our kind of underground and almost share mansion baby and a bank and we are my sister and the young team in the phone so no in na ko sia bia na yebo and ni bia na yebo ko ti ko sia and see as I said you say me say almost advertise say you collateral but you know you have to investigate and know why you take a loan because if they are not regulated and now almost hiding underground and almost family in Juma say nyame anya dom ama police and law enforcement agencies to me blow on copa baby on sha obi e me say after the and the year no ye ko di bosiano small I can see a shake na enye bebia na ye jebosi yo lawyer SOMPA kase bobeda wase enanum reisa woni atwetwe nkomo echiesi enti bibia se ebesan abawakache yeda asepi yani lawyer Thomas Eshon ena atwetwe nkomo yatwetwe nkomo efa bills microcredit adwuma ye fon nan a Ghana Police Service for ache wo mu eye nhwehwemu fa obabia ye pia na to fo kato na bro na nka ne ba hwe fom sanso na video bia SOMPA 106.5 FM akra ye nsa to so no eye obabia wo ba still you he ne twehwe nkomo wono nso so anyo no kra na je bosia wo bia oben na age bosia wo mu bedru ho no no mo ka che ne se won free edan ni mu no mo ntum eye shop a wo ye tire no ene ono nso so wo mpene ko wi ase wono nso bro kakra de wajibia hu nkomo ne yedi ne de mra na kafa ho no ena lawyer Thomas Eshon edi ama ne meka ho se SOMPA kasebo ena wasugu so awutie free SOMPA 106.5 FM akra na Pepsodent every small matters and which is do the two before you go to bed womo ena ebo ye chidom ama hot bite especially edimu medima for heba center kan wo time heba mission so eka ho ena just hot kinkin so womo edimo etinteman ekama enti hot bite special no ena ye di esine abononsia ye de aka eto so Every quarter water community wine. Yeah, nam soma nipa mienu eti nananom won said no.
yɛdɔ mo asukɔ enkomo epiepie firi akyire yɛde brɛw ɛwɔ no nsi akasie mu National Road Safety Authority mpanyinfo adansem bia de nyina no efa akwan so akwanhyiade ya esieni titru ene nkrahase nom ababede di se Ghana Police Services nipa bia nanka won be so mo bribe no se de IGP kan no se police for enye bribe sika no won mabo atogu World Bank pagya America dollar no $300 million ede so Ghana ye ngoma sua sukuntu aso asane se de beye na enyuma nso betimi apiepie firi mu aba soafo ya wono ehwe enyinama wode ne yeso wode nsebi atomrahye bedwafo enim ewo wonom so mita wo kyerese eho eya kwa atwe ne ho Honorable Osahini Alexander Afenyomaken Edonkuma wo mahyebejem wo yomo bando deni wodi atudwa se nipa yefo wo mudi wo makọ bambo egine tuko dwumedie mu no ebe yanka aban emfa ne nsanto so animanimu ya eno achi court wa hyese yewra chama wuntumi akonta mines no wo mra no wo meyi nsembia no Yakasa ya no kane national chairman edema MPP amanyoko no yewra Freddy Bray wakodi senseme ewo apolisifo ensem ne be ho sensem no akwakoye bibie wo ho a passenger from one sentimentem se brebre ama ne ama wo mo hyese wo mo ma ho kwan ne ema hyentiade no a eye agina moabo no ye nsantomu bi afi ukọ ohuma senso a wo mo ni bradrafo wo se ebiri maje ka ya de nafo je na wo mo de ye de mu nsem oba Ghana Water Company ya dom ama ye kasei adehia ya wonom ewotamale ene ne mpotam no wonom atensem debi e de afa won so ho nsem so ensem pii kan wenum ho ne de som se SOMPA kase bofi SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de kase boy esum wonumre eyemme de nyame ye hyira no AKOSUA ADWOA wo betimi so afrem AKOSUA NHYIRA me adult children triple man ejapia APAM DADAA ene abre watia Ohinire mambe ekua yeboa esia mabronya afi ensem no yemfa ne nkyiremu emmawo wo bra na forgotten country ekoso yi no o kire wo mo ne ona bodi nkomo na wo kire tema community wide ba bi pire no betoi na wo bo eho ama ne nyina ede a kire SOMPA tiefo na saasemi ho no wo hene kina wa ahoma no so mayansa me ne bio ni emusa se je na esi wo akire o hene akwabo apa mejo so minia na sesi tema community one ba bia dupre no betoto ye na nso mani pa ba no efiri mu no bibi foforo ba na esi akire bi awobo amane me da se emse mayame chief akwaba emfambra SOMPA no siakase no so sero di jwana sa pepepe ewia no ebo eye no mienu ekosi no miense ne nkem bi nhemu helicopter atofo ma emunipa no de adwerbe ampanso yebo apropie mu hormo na ye no kore na de atia ne se yeni bebia na yemhye na nkase free a eba poti nemum untu se na aba fompa na yankopon kora na afafie ema nne ya asemi ankwanko ye ne kese efisanka sede esi koye no na kanyade a yebeti asemde kora afa ho ebise sede na ekono eye yemhyen a ye helicopter ne nam soro na eba fom na o sede na esiti a emse na mfumso bi ewo ho a captain no adetect mfumso nti no na auto sign se amanfo ntwom ho omotwom bi se na aba fom pa ba na amanfo so hu sign kro no a o ma na dedo na je se bye bye na o ye nti na bi so ato ne nsa won so eye ne bye bye but ya mencha de captain no o ya de pa fi se de ma me ka so ya de ne se na school bi eben ho TMA eye daycare school kola to fi wa pa na school mu nti akoba ne sa no na plane no anasa helicopter ne ba be school mu na ma captain no to ne nsa eno bo no modin bi ya ma be bi o ko sie no eno ene ko ba ne se gya no edlande ya ne gya no eto mu a blast ya nipa mienu a no mgunu de amunum ho akra na na hwe sade a one hye ya yenka manfo ya ya pa ya na no eye din na me no kasa no ya de se entemu aban bo mpanifo be pie mu ha posifo eye ntem be pie mu ho ma nad mo mpanifo so e be pie mu e wo ho no a mo de yie atu yie ma me no kasa de body sine de posifo e de won e de ekọ a nipa no mienu na me no kasa de hwe be
atu na nanamo ewo ensiedo na school for no so e de yade na ehu e na bo wonpa na apam ya chi ni se enye nyame efa afia anke mu be ye den efise school for no ye day care to fi wa abra ye yi won free okwa no bi okwa munjane kwa hu bebi ono ankasa kwa 5 se nkola no susu pa na nyame ncha de e ma captain no e bo modin a twi helicopter ni free school dan no so eko seriko share baby a edi sa oyeni no edi e ba me no ka se de ni pada so e wo sin no ho do bebre na e wo ha no mo a amanfo e hwe egu ha no mo but body ni dia positive e de ko ye minim se tie de nhwemu a se fata se e se koso no e benifo e de be hwe so nti so bi sa ya na ye tere na helicopter no na ye white pa ya tete de ni ya e ya na nipa miru ba bi timu a mo e de e training ni ade ye hwe de hu baby a e free ya ba but na aba from pa ye ko wi ase se ye ni etimi ato temaman ohene ne nanka mebebusa na ase wasan de aba be soto ho no na mebusa se edipre no wo munim ba bia na efiri ba na so captain kro na wada ne hero otimi ye sa bi wo ya wo kra bia nto a wode ne nkwa atwa so no wo mo huno identification ehunu wo ni ko babango fo be fe no se ehwehwemu betumi akoso ewo mu enti assistance now yen shede nim baby potinya pleno efri ebaye ene ade enti ye ni da fo mu so ye hwe a ye hwe se e betimi bi free Michelle Camper e ben ye no se aso eho eno mutu fi ye ebaye ana se bema camp ana se to say assistance now yen shede nim baby potinya pleno etu ana se helicopter na etu free ya ebaye ohene mo kosoa fo wani di akire na fo asonso etoto fom de befira to bia no se de sompa edi kan boss no na wote na asonso ohene kina wono enegina ho sese yama ne boni ere ni se de ekoso nyina mu ewotama community wan ho bia elupre no ebeka hwe ya enam so ewo onenkru school park ho a sabre de captain no enese de oridi ne mapu wo mu na asejure beti na nanamo wonse do a emu no wo mu chese ekwakodie police fo nsem a ehwemu mapa eye adwuman nanso we nyina ho no se koba se eje eto se si ape ene na odunde adwuma ko no wo mu aboboa no ena yebo edifiri wo mu ena onya ka safety fire safety no wo maje so nte ejei eye nyina no wo mu so netimi ko ho kura wo kra afoforo entime anto anko so na DO2 desmo aka se nyaba enkrane na afa ha wono ena amane bia no enkuta hodie mu no ya ye bobo etime kokoso ne punachi na ye ne di nkomo bra na emfoni ni twago ne so hu se na se ensuo bi etubu te se de kokoko ya fo spray wo bo kokoko so a na no ye fa afo no ena na wo mu tu nsuo bu so se de be na heat entime ensan konko kan foforo kura ema atrenche ma eni honso ensamba nanso ni nyina mu no abusuapani kwabra mreku ya wono ebeto wo maboboa no pe odi kai ebo so no echese sede ya police esi aba befa ni gidi a wo mu wono wo mu ni mpefe se eda seboa enema betoto na mpenimfo nso be wurawuram de ebisa fata bia no wo mu de topono so a so mpanso nyadea ye de bekame ye tiefo yanko yanimu ebrebe mu a yebehwe ne ne DO2 desmonaka etime atoa nkomotwetwe no so ho na yewremo ewo akwan so kosekose dwumedie mu Metro National Road Safety Authority wonom edensem bi atudwa wonom fanya no ewo nkrapompuni mantamasenom wa bra wonom ebubu enkonta ewo afie twam 2025 no watrese accident anase nkwanhia hodo ye no esi ye ewo ekwan so no na kyese edoso papa ye na so wohwemu a emu hanu aduonu ensia ena kyese na eno eye fidie tetafo boto bike ena enam so ema ne sie no akwaye arehosem amonam so wose ehunu wenu wo huni mpre no so ne sa yoso ntene semia edafiada yenyina yenum se yenuanu mozranifo wonu makonche kronkron eye bosome dia ya wode ebawie ye no edru hwa idefita fashe no eya na emante kwa ye no ewo sumu no obehundo mu de afidie bi edi akone aba ne ade na eno ena mpanyifo ye
a wonom ewo Greater Accra region ha se no no metre eye National Road Safety Authority mpanyufo no wonom akwa eye Sheikh Osman Nuhu Shaributu ya wono e na ye chief imam wo Ghana mu ase nom adesrade we e no de command say adawo ba won hwe na won fa ne ho engine se be ye obetimi abodawro e de afa ekwa so ko se edwumedie eso yenko na yenko tie ye wa Joshua Quiz ya wono e director edema National Road Safety Authority bra wodani echiremu ho. 2024, the number of deaths was 2,494, and it has increased to 2,949. And if you look at the pedestrian knockdowns, that has also increased from 2,300 to 2,400. And one interesting thing that is trending, out of the 420 deaths that happen in Greater Accra alone, about 226 happen in Greater Accra. So most of the deaths happening in Greater Accra, 54% is from motorcycles. So we want to collaborate. Enipa wakasa ye Joshua Quiz no ene ye panyi kwanche for ya National Road Safety Authority in Krampopuni Mantama Senum no wotia ano ne kasa no wachi no ena kasamafo edema National Chief Imam Meche Sheikh Amiyao Shaibu wono so ede ensem anu yese ede tuja. So the Chief Imam considers this visit as a very important reminder, a renewal of his commitment to be a strength behind, a pillar behind all endeavors to ensure that ensure safety of our roads. And like it's been given the assurance on celebration, it will be one of the key announcements or encouragements that he will give to call on all our young, especially our young people who we can see the tendency on the day of celebration to be reckless a bit on the roads is something that we don't want to encourage. So the Chief Imam will raise his voice, strongly, and will urge all of us as citizens. In fact, you don't need to be a Muslim or a Christian for you to be conscious that we need to protect ourselves on our roads. And slasher we say ya dear Chief Imam one for na de ketua bi na esombo e de mano no shebo so obehwe na edafia danso no samia da wo yono no watufo no watimi ahyenkran sebe ya ekwan so kosekosedwumedie no etimi atodwako na bibia so etimi afanentampa e de efra we ye Chief Imam no ono akasa ne kasamafo Meche Sheikh Amiyao Shaibu enana no the same etwagu ye me kan se Pepsodent hot bite kasebo ena wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra enche Accra na rampim wasiedu awoda Ghana Police Service ano opanyi Christian Teto Yehuno ede ba bontin se die wogi police fodi pa police ni bie no obeje bribe e wo Ghana hafi se police ni biara wo be hye ni bie pe promotion police ni biara ope promotion so obetimi akonanim na eno ho hia esense wo de bribe ketua bi ebetua ne nsem Ghana fo ebra o kan na bi mo kress ro IGP we sure say Taifa police fo ka ho we sure say Kasoa police fo ka ho o sure pa say Kumasi police fo ka ho o sure say Krofom ene Bantama police fo ka ho che say ofankofo e ka ho che say obia dodo na anyi ni nanso adansidi e ba ne che say police fo nia brese o mo bedi no kure. The Ghana Police Service for the abetu jama SOMPA kasebo yensa toso biem ne se koforidia municipal investigating team opanyini Augustine Asante Kusi eda wo mo no wo ma chinipa miensa bi asika eye counterfeit bi na se ye fake sa counterfeit cash syndicate no wo mo ye hu adwuma wo Greater Accra region e de ko Eastern region na senkramantem ha no mo de afa epoe mantem na sika na eye fake wama chinipa miensa sa fake currencies ebi egu omo abem enipa eye Ebenezer Nachu wonye mfie aduonu George Anto wonye mfie aduana nwoche Bishop Robert Olete wonye mfie aduonum enan na odumase krobo police fo na chi womo hu ya behye US dollars bi dollars power we de enye Ghana cedis ekura hu se dollars no de authority pa ne mu odu wama chicha bebre $100 US denominations no woki can see any etiefo more than $1 million US and wo matcha fake more than $1 million US and wo matcha fake na wo matcha fake ni nyina ewie ye no ena sika no wo mo ade agu ade mu a empanifo so oduma se krobo ene ekochi wo mo police force wo mo chi wo mo so we de police fo munya botre ye pe kakra de amamo na asam ne ye chaso sika ba na mo de ma ye han ya mamu 200,000 Ghana cedis monye na mama yenko
na ya tam 200,000 Ghana cedis e de ato police for wo oduma se krobo mo se yenye na nye chena sikadada no 2 billion you 2 billion said ye kan sikadada no 2 billion 80 Ghana sika no 200,000 Ghana cedis bribe e no de ma police for so share na mo mocha fake currencies be $1 million e bi kura bro so 50,000 bi kura san ka ho na mo ma ba be gina so mo be ma ye bribe yenye na nye chena ya chimo wa mo kansa police for ni mo ha share police ni be no be reject 200,000 Ghana cedis wo mo say he ye ni police for na IGP ka no ya reject ye ni sa police for na IGP ka say police for nye bribe biem obi e promotion 200,000 Ghana cedis wo mo anye amo ma chi nipa miense ye Beneza wonya mfie aduonu George wonya mfie aduana nwotwe ena Bishop Robert Olete wonya mfie aduonu enan no wo ma chi wo mu nyina e de wo makoma police fo ama sabe ye de wo matomu a ye ye asem no mu hwehwemu a wei e ye asem kase a ene enigi sem a achema Oduma se Krobo District Police Command no wo ma reject wo ma to atwene 200,000 Ghana cedis ama omo cha sa fake currencies na ye dollars no ya chu ma sa asemi a police fo gusu hwehwemu so mpaka se bonso ye de akire de be free ma ba bia ye nyima so emfrim Bishop Pewa na edusu wona ne so afa wo hwe ngoma hwe awon sam so wo kire kire Yewra hare na edusu enguma hwa so afo e wo my Ghana mu e na $300 million na wo bo ho amane ene ya wona nsantwofo hye ya wo bo so ya na lo ponchiche kunu mu gina ho no e na e bae na owura Pascal do no hu wono e na World Bank Group no odi wo manim bae wono so de say to so to visit this wonderful school and to see with my own eyes the wonderful potential of the young girls and boys of Ghana, and also to see the support and the investment that the government of Ghana, the Honourable Minister for Education and the World Bank is making in their future. We know that investment in children, investment in education is not only an investment in them, it is an investment in the great future of this great country. And I want to come here to Ghana to see this project and to understand the impact that our work is having on their future. And I'm so glad to be here. I can see the excellent partners that we have in the teachers, in the principal, in the staff of the school, and I want to thank the principal and all of the school staff for their hard work, their professionalism, and their dedication to their pupils. And then why we are brought for dedication, not just a whole family. Yeah, was a bemu, na wabro so or managing director and chief knowledge officer at the World Bank Group, no, Ora Pascal Donoho. Yentro ensem so yebeko onmonyafo John Abdullah Jinapo na kache na so ansa na no samia apam ede ensem atu dwa wabra ne Africa se da se no etra seta makaniti one na yade a elupre bi akwa ema enam so ne nyankopon ko na fefie nya sa my Ghana nka asemo ebetie no enkebe ya nyonyonyo ewo yenum na ne nyina mu no enipa mienu ya wonom eya adehie ede ma wo meyi ya na wonom etwi plane no eya ade a wonom ato na ye kase ya Ghana Civil Aviation Authority wonom ene empanyimfo ya wiemhyen ene ho dwumedi ahodo no nyina no eda wonom abem wonom ede krata ababonten efa akwanhia ya no esi ya yaboso ni so wo kire se eyampa sesa kwanhia no esi na microlight aircraft no wo kire se na registration number no eye 9GADV ena na efree ho voter region eba enkrampopuni mantama senom na bra wonom ene wo kasa ye ewo akire kurampo na wonom anti wonom enka biemu no eye 1418Z ena achese wo kire se wonom no wo kasa ye na ne nipa mienu
ɛna ɛte wiemhyɛn no emu sɛneɛ yɛsi abɔ amaneɛ ɛde akyerɛ mu no na wɔnom ɛkyerɛ sɛ deɛ si yɛ pɔtee ɛwɔ kwan mu deɛ ɛnyɛ adeɛ mpempe ya no wɔnom ɛtimi ehu ɛde ato dwa nanso no wɔkyerɛ sɛ deɛ ɛsie no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ nokorɛ na aircraft no efiri hɔ Ghana heya ena na eba akra ha se nom ena quite unfortunate saara hu sem we say ekosi eno nti no wonom si wo mu ene eya busue nyina da edi ho ya wonti ne ye hyemobo de be free ato e wasa sem we say hu bia no ye ma maso ensi wo ho mani so akwa akofra e wo ho afa ye ntinsim e wo sofo ya wo no ehwe na mahode ho nsem so ye wura John Jinapo no so na kache na se ye da ma hyebedwafo ni bi ade tudwa e wo ma hyebedwa ma kyerɛ se ade gya wane ade aso wo hwɛ wɔn pɛsua wodoɔ so sɛnea adehyia yi a wɔn wɔ anya awerɛhyɛmu ɛwɔ wɔn kɔtoo sante de ma wɔn na kyerɛ sɛ ni kwan sɛ wɔn agyagya wɔn ho na ɛwɔ so wɔn pere mpuntuo de ma wɔn adehyia ɛwɔ aboboa no wɔ baabi a wɔteɛ na nansɛ wɔkyerɛ sɛ adehyia no bi wɔ hɔ a wɔpɛ meters wɔbɛtumi anya nyinam ahoɔden bi ɛwɔ mu deɛ bi wɔn dwuma abɛkɔ na ECG foɔ si asa ɛna bi ni hɔ na bi ni hɔ ɛma ɛyɛ mmarahyɛbadwafoɔ no bi ɛde asɛm wɔsɛ kɔtoo mu ɛwɔ mmarahyɛbadwam na ɛnɛ wɔabra asetena ɛkɔ so no ɛna yɛwura John Jinapo wɔde ɛto mmarahyɛbadwafoɔ no nyina nim sɛ sɛbi papa so ɔpa wɔn so no ɛnyɛ n'anum dentia na mmom ɛyɛ ne yie mu ntia na ɛkɔ so no ɛnyɛ wɔn nyinaa de naso no wohwɛ abandada no sɛnea wɔnom si bɛtɔ nneɛma no a na kyerɛ sɛ sika yɛ wɔnom to ɛde ama contract sɛ wɔn ɛmfa ɛyɛ meters bi ɛmmerɛ wɔnom no na ɛbɛɛ sɛ ɛyɛ 3 billion Ghana cedis nanso no meters a na wɔnom hwehwɛ no ɛho ka no bɛɛ sɛ 9 billion Ghana cedis wɔn nyinaa no wɔka na akɔ akɔsi baabi wɔsɛ ne nyinaa ka ho bi ɛna ama saa nsɛm wɔsɛ nyinaa sɛ nanso no yɛse yɛde agya wei deɛ ɛdan yɛ a wɔntumi mfa nsɛm bi ada nyiyi ho ano nti no wɔnom hwɛ na wɔn atu ho na mɔsɛ bɛyɛ ɛnkyɛ kora no meters no ebeduru Ghana phobia aboboa no. Like I said, this year we prioritize ECG's procurement. In 2024, about 9 billion was spent in procurement, largely on cable. This year, ECG's budget is 1.8 billion as compared to about 9.3 billion. And of that 1.8 billion, we've prioritized 2 transformers and meters. And so let me assure my good friend, like I said, next month we'll start mass-scale rolling out of transformers. Within that same month, we should see a lot more massive injection of new standardized meters because that is how we can also ensure that there's guaranteed revenue for investment. Yɛwɔ John Jinapo wɔno ɛna yɛsoafo yɛ wɔno ɛhwɛ ahoɔden ne yɛho nsɛm so yɛma ne bɔ ne yɛwɔ to nkra ma ɔhyɛ badwam de ma yɛ na ɔpɔ kyekyeku ɛna wɔno so ɛde wei ma yɛ ne a yɛde bi atimi asom ɛwɔ kaseɛ yi so yi. Mika will say Pepsodent hot bite kasi bona wuti ni etufa so okori ni asanko enra shebedwem hobiem edom kuma ewo mra shebedwem band deni awosan ye mra shebedwani ewo futu abatom peso so eye honorable Osahene Alexander Afenyomaken wosinsem bi ha entimom yenka ena wo yefuru ya wo ya yemfa plaster ne tare so esa wo fekire wo sen wo bi ehu sampa bibi wo na watimi aye ho adwuma security services recruitment process na ekoso no yemfa yensanto so animonimu ya de ntia yemfa yensanto so ne se ne watie ne se applicant ya qualify for medication nurse wo mo no ya jetum se wo mo enko medicals na wo mo eko no eye 200,000 applicants ena eco medicals wo mo ko medicals let's ko hwe mo mpom di mo ahunu se ye befo na se yemfa wo no eye 200,000 empem ahanum nanso ko wiase a empem ahanu no a wo mo epre no wo mo koye medicals no emu 5,000 per ene ye befa medicals no so wo mo kwakoye se wo kwakohwe se bia wo mogya ne ade no sika wo mo betua ne ye 1,600 Ghana cedis. It is a nipa 200,000 and ekwakoye medicals na ye wienso a ya famu nipa empem numpe 5,000 pe sa nipa 200,000 nso obi ekwakotia 1,200 Ghana 1,600 Ghana cedis and wo betia nsa na wa medicals no na sika na wai wo bra nim se nipa no wo mfa no etu Osahene se eye asa ye pese ye bu omo etinka be ya abanchenchen so if so no kro na batom peso so ba bia wo no emabru no su gu no so se opanyini ye na wo ye dai recruitment ye kwaso ya yesi me meye medicals ya ye 1,600 yi sa nipa 200,000 yesi nya ya qualify ye nyina ye sefata
se ebeye medical si ye koye wie mpa 5,000 penny ebefa eti sika bebre ba o mo ba beji wo medical si mu enye bre ne ebebre nti wo senke be ya enam se dwumadie ne awiam momu nti no enka yemfa yensa ento so. According to the minister's record, 200,000 applicants have qualified for medical. Meanwhile, he again disclosed that we have only 5,000 vacancies. My point is that until we iron out these challenges, if you allow all 200,000 to go for medical, what it means practically is that after paying 1,600 each, because the medicals cost 1,600 Ghanaian, it means that 200,000 are going for medicals with a legitimate expectation, yet only 5,000 would qualify. Mr. Speaker, I won't belabor. All I am saying is that since the minister assured us that he would come and brief us, can the whole process be put on ice so that Mr. Speaker will receive the briefing so that there is some clarity. But Mr. Speaker, for 200,000 people to go and pay 1,600, where we know that just 5,000 will qualify, Mr. Speaker, it's going to be a huge problem on the unemployed youth who are already tested. So, Mr. Speaker, it's a humble plea I'm making to the ministers through the leader of government business to help in sanitizing this space. As it is today, if they start the medical and they are paying 1,600, Mr. Speaker, the pressure is on all MPs. Was this the same machine bedroom phone? I say pressure and that woman so. Any put 200,000 years so mukoye medicals. Ye move 5,000 penny befa. Sika bebrebo mu kotua 1,600 Ghana cedis no. As a channel say here for ma. If so mu na predodo na de omu tia kwa kovrem. Ejore de sedia to just nke be ya yemfa yensan to so. We ye honorable Osahene Alexander Afenyo Markin. Edom kuma wo mahye bedwempa no dani wono anso na efutu wogina ne manfo anem. Our first quarter, one can high quarter, one or fair toss and nine, which 4th division no. One more class, the town or Masha said. You are better than Chibusi, I conduct on our bottom rather such a maroon to me as Antimanta was on a you could not any. One then chromophobia contamines, no one would do Mujumano. Prima facie, or more they are so on perchy, into one may face it. Now one may in Simbiano. Now, an owner, Justice Audrey Kokovite. Brana war car prosecution watcher said, Sa prima facie no, one more they are born quite do say. Samra boy, quite brim to no. And a flasher, one more due to me cry a free. Mines commission no, and answer one more real good DNA and who a true no. A quavian almost a quad dynamite powerful. Ma war on cocoa to 2 year go to Galam saying I can't want. Now am famra quanso. Then so bra one more than a mano. A young moon, a man penning front. Na sanse mi hono na court officer wo modern tansa na bono enti akonta mines company limited ya yura chama jubusi akonda no de wasam na boy no wo mombra na fe wo mebiebi nsemu pa na we nyina wo moka no ora Henry Okun wo no se ne hobo mu pa esanse kowie no chama dane e de kokoma no na anso ho wo ka we nyina no wo sanso bo se ba konso e fe no kwa me ntwi yes one chairman na ye wo modia o ko na ekoko wi am de kura asra do aho nyawa on the run ni chese wo dwane na nso wo dwane nyina no enya de asem no wo modia chiredie ne se honti court na frɛ se yewura chairman wuntumi ene ne domumra no wo monsa meyi nsema no na nso ne mre ni lawyer and the appear kubi se de ekeka ko ni nyina no ensem ne mu ye hapo sa nanta empanimfu ngulu botona no mfa kra wanhye ena wo mode bubu adum ni adan enti wo mode eka wo mramu se be ya asam no enitire na enne kon enti wo muntwam yetro ensem no so na wodwade kiremu ewo kanetete ni edema MP for so kokoko amanyoko ni yewa Fred Blay na kachia enne wakodi senseme ewo apolice for ensem na enchemu ni se enne ena chese wonum ebo adan ekoma no eye warrant arrest ni bi na ensem wo kwaduboya wode bo ni nyina no eni se wo chese afia peba henkuro aduokono 1994 ena wo chese yewa ye friend se Fred Blay wotimi eto asase bi ewo ketase ye no ewo ekropo empotable wo na no ena wo chese asabansotwe bi etimi abasa asase ne so ema nanse yada wo chese wo kohye nkofo bi se ase ewo afunti ne wonum enko na wo
clan as omo kodo asase no sebeya nyanyankyere ene awo awodo ye no ebetimi ababedi amanfo ya wote mpotem won dem no watimi asi wonom nyina ano no apam wonom na wo kyerese se wo koye no mo wosoma wonom no na edan bi asi asase no so ena kyerese wo mo ekobugu ye eno wontansa ene wode abo no kwa edu kwan so ena wo kyerese wono wanhye wo bia se won konkobu dan bi enwu nti no enam so court no fra no 2025 mu wono wo kyerese nya de a wo ye aso edema wonsem ne ena kyerese court no eye se da bi as wo ye tietia o man ne mra so nti no wonom emma no wo mu krata se wo mu fanko no mu nkwache ne mra wo mu de ne ba yo mu de kwadu ne ball no ne yewura na se woni fo wo ho na so no police fo eye wonom adwen se me akwa court no de court no ena ebebua na aba beto dwa se court na kyerese enya de a wonom emma ne bill na se na lawyer fo ye bia so no enya de a wonom emma ne bill to wo remind no ya ye ka se no wo hyem na wo ma kyerese bosomi a ye ba be wreme eye April bosomi no ne da ya etoso nkono ena wonom ebesan akọ asemi so nti no ye ne de akire de be frato obia no enya de a ibema maso esi wo ho yedru asantemantam na yedru ho no yensentro ni ba wo beidu e de ba bedan ye se asantemantam apasinjafo asmo mo kan se afedi ho mabre sasa bre pa ye se petrol kosro anase fuo kosro nti no diesel kosro eti wo so ye driver ni a hyentiade na ye gina moabo dada no wo baba betum wo mo se adabraka enya adwuma na enya adwuma kina e se adriver fo no ebre bia fa ngo bo be kofom no ebo no wo mo nteso wo mo gina ba bia wo mo gina but se ye wo mo ani hu se asa kosoro pe wo mo di mirikatenta abasa hareso no wo mo di wo mo ho ahyem no wo mo atum eti sa de ne de wo mo nche kura yate se fa ngo bo kosoro nenso apasinja fo so wo mo mfa ho de enti wo mo mfa ho ne se wo mo ti se fa ngo bo kofom no na driver fo so wo mo mfa ho enti you do me I do you. You do me, I do you. Fan wo bo ko fam no, adriver for bubu niegu wo mo asum. Wo man to sentiade no wo man te so. Eti ene se yatum dia, ene wo so nte hye. Obi anya obia, ene be yadwuma wo Ghana ha. Eti adriver for no se passenger for nya obia, a passenger for so se adriver for musumu nya obia. Eti ba wo be du ko ya wo ne asantemantem mo, a passenger for kasa no se he. Modie se munnim na mutumu a ene mo beti bia hua ye to petrol as means ye to petrol ma to lolo fam na so kese yin na yinim ye be na petrol enam ene petrol wale tese ndi e ba santo oni bi so o ma to lolo fe so ana o mo to lolo fe so na kwa ze ye krom ha na nkasa no anti petrol mo ma mela bia anya adwuma obi a to ade ya ye to so a o se ade na adada ye tum ne ya o se ya to no meto atum ya ti petrol so ma petrol fofofo tabi o fe se na me kofa me no ma fu a metansa na me kofa there are for the win of money for power man mu there are for money for papa petrol so tiba from buy there were ni bi antimi anka say ye che 50 pesos impo hwe na me say ade ya kura wo bla ya wo mu kura ne say e say me table for ni krom me kokumase a ana ka je tesam for kamiensa asana madu kumase abonten so ne do anyi kura ade ana say itin fa for mfika getia Dubai eba ablepoja chance na be fa kam so meto ka eske mo o mu ntum wa yeso tinami fo na yeso fo ka na ebe demonstration teraba fo no o mu di ewudodo we eye a passenger fo wo mo se wo ma ye krado wo mo bufo bi ehye wo mo menase no enya sam ke 20 ma driver fo no nya wo ma dwene se sabre ya te se fa wo bo kosoro wo mo ba betum e se call form no wo mo so ante so we eye asem aba wo be dudi aba bedan ye ya wo de akire de be firi mo ba bia nso so mpatiefo ye de betum anim anyway asotro mi lu ema ni ha ne asantema mu ha ne yegina ba be de kro ya nso na driver wo mo ohumase ene adehye no nso kasa se wo mo ka ya ade station aka no eja anka gina ho kakra ma wo mo kofa kai etime edeko kwada so municipality newo ewe ya wo mo se private developer bi aba wa baba ji ho enye se bia wo de be station ICC ne kama ama kai nya ba bia park ni panzo nya ba bia fo wo de be filling station no mo se dia station na ye ja station e be station foforo eno so de wo mo de to so ni ya e station a eboa manfo from ha etutabuo ahina ministry na no mfaka se duro yubre na obetu se nimpeku ha na se epeka amomo a na ye ni bresem
sa wo hwe kwan ya nam so a enam so me ya gi station we si wo se de be station be ya kase a efiri he kwan so edi kwan nyina ye ni bia te se ni asase bia de ho ya de station ya ni bra bre ne wi twada wi ena sa ya da bone ma ye because yan ti asie se obi owo sika de ni sika ba gigi ye ama ye yansa no aduane aboye ya sika ba de be nya de ba ye ma se se ya mama yi wo ma ja bibia aboye so ya nye bia mo ma enye ye ya wura ne ma mi school awa ha ta buom ayo na nkra nyina gina faka adeko na wo be filling station he ni enko gina ni faka se wo sika nti wo de sika na ba dada dia Enti enkomo yi ya ena ba bedu open assembly member won potem wo Hilltop electoral area Honorable Isaac Siaka ebusa asede ne manfo akan wono nso de na wo kaka ho ne da ye enti amobi a wo pe be ya ku ya ko ba ha na ne nya ne no to nya ka aso edi apo enti ya ka kira na no mo so je kene edi mai je ko pe obi a o ji brofo ayi na fe contractor for station edi amaku Emma wako na nano mo eko municipal Emma mu nyina ne ba behwe agiti Emma na mo bia oso tu bia no boti wo hwe so kwa ya twa pavement also this one na oba be ti mo hono ma na daba fo ha bi ba na dwuma beka tere mse ona bo ya wa sesi a ne wuso bi e be kiti a o measure asase no na ye nim ba bi ne pe ne pincha na ye busa no wo so obi na so oba be filling station e wa ha Honorable Siaka Isaac ya one na assembly member Edma Hilltop electoral area and all kwada so municipality adishia wo mu ohwimase mu adaafo NS wo station yeje ede filling station yemfa santimantem na yemwemu ewo tachima na yentinsi eyetamale ne mpotemu na Northern Regional Manager Edma Ghana Water Limited wonom so ede aprobobi ahhehye so ewo empotem wonam so panyipa no ya wono etua no yewa Steven Amihie kyerese adehye ye watermale ene ne nkwado no atadwefo wa enche wonom eba beti de ne sanse emfidi ahodo ya wono betimi di ahye kutupa ama ensuo dodo aba wono makache no eyade ampempe wonsa etimi akambie. Yeah, what is that? Production is related to downtime. Downtime is meaning the pumps or machines breaking down. When you have an old pump like we used to have, and then parts fabricated locally, there's a lot of lack of precision in the fabrication of the parts. That's why there are a lot of breakdowns. But with these new parts from the original source, what will happen is that there will not be any breakdown. For a very long time, there will not be any breakdown. Emusia did Sambia Chaguye, Wano, any Northern Regional Manager at the Ghana Water Limited. You was Steven Amihie. Na yadru ewutu bentum na yenim se SOMPA kasebo ya fatu ye ho se kuro bia mo pempum tuo no mo de betu ye nim ayebema kanea aboso ne amawia abom na mampanifo asote na ewutu bentum ewo ewutu senya West District ewo Central Region e de betu SOMPA kasebo nim se etire se de etimi bokoto no wo mo de ensu mum na abo wo mo ensu kroje ensu papa wonya binum aboa e ma wonya setena pa no wo mo ni bi ama kolera yare na ama ne muso pa ade hye bra na ebre esukufo okosuku ensu okro mo de bebo bra no na yedin eti DC ni mahyebaduani wo mo mpotem ho no mo se wo mo adase anya bia wo mo nya hye ma wo mo kura ensuo de enkwa wo mo mo nsuo nom so the person na mo wati akna penifo ani ni o hawbia na ye wonsu be koma ye nsu do aso nsu be tisa awobu bridge caterpillar awobu ensu be ble na ibu nsu bia wa ha ni ete wudi funa ba plus wo koma ha so ti ama na ibu wa asia no awobu wa asia no bridge ko pa se te yata ne kaka no obi abo amari we kokko kanai odi tofi odi sika ko bridge ni ta ye nsu aya no ye ble wo koma wa ba enti ye bre wo krom ha na we ya de hye na de sedi omode ato yo msesa hye watai bi na esese wo moto eno so ne boode wo musika ye sei we ya wutu bentum ewo ewutu senya West District ewo Central Region na odi kuro owo ewutu bentum ho na bentum wono so smode tu dwane sese de sukompa ene de wo mu Suno ade a ha ya adwin okuru ha no na nka ye wo bohos minubi okuru ha ba me ka se be say 5 years ni enye adwuma ye try say be fix no anya abribia na sa say bi o sense no into one more na ye ne MP na ka za ye mami gizala agbochi tete no wa she mo say ba o go yusu enti ni da kwan say o go yusu because soon or extreme
nine bentum oyo dikro ewa wutu bentum ne kasa emeka wo se sompa kase ebo na wuti efi sompa 106.5 FM akra na amane boyi kwakwa dema ene tintim ye ede ebesom ye Pepsodent cavity was do the two before you go to bed as a change na say chichiusie no pone chichiusie no mre ansa na wada ema ose enye yellow ni green ne brown wutimi emfa serie kura no wutimi siri ni ye nyame aduma 20th March cry a World Oral Health Day next year num ene ese ene yedi ni 20th March ye wo mi ye kai wo say wo sente bia mu ti say wo tachere ma ne wo dodom ti say sire kakra ma me ha de wo sire na aka won so wo be say wo sije ja ho ti say akosu agoa boagye a ene fa Pepsodent cavity fighter no fa twitwi wo se enumre yi bomodin so obetwitwi wo se ansa na wada na magalek ne gobe ne akakaduro ene haji aduane na adi na ye wo de no na yi nkonkon ni nyina afiri ho na amo onum ahim ayesham eti Pepsodent do the two before you go to bed time eba mixture eduro no etu malaria se wonu moto aduane nya wo de wo ye obi a honam taye wo ya eduro ye kamfo de ama wo eduro wo ye nyare ansa na yanom first center table no so wo bobie no na chese ampa wa ye wo nipadua yie nipadua na nyambe de ama wo na ye na sore dan na mo se wan hwe ni ya da bia na wo yare wo be se by heart yare esese wo tu ni se banche time heba misha TIME heba misha no enu ni edukroje Dr. Tafrija ne nana ihama ne nubura wodi ja no so mfa nya drum mfa magana fo ne nom wo ma ne ko boarding house na wodi bia ma wo mo we eye time heba misha drum no frɛ 0244417669 0244417669 meka wo se sompa ka se ba na woti efi sompa 106.5 FM akra ye ho me so ye ba ye beto aso Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani o wontie, passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Eni sa Accra ne potem ye demo. Ani ye demo ampa. De se de, edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Adujamfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresa no, ayam more. Oh, me se minim wife ye kopa wo. One year one city. Nyi se ni betom ansa na ye TS ka no. Me se me connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa pege mu ama hodiam bam connection ne mu de we abo wo de ba de kro wa ba de kro ye ke stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244774282 number 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Midimafo ne hwa. Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a spiritual problem. The problem is a dental problem. She was saying, use Pepsodent charcoal toothpaste to remove yellow. Somebody shout amen. Craft your smile with Pepsodent charcoal. It removes stains and whitens teeth. This advert is FDA approved. TV Emma Aketiapa. Enokre Emma Aketiapa pampa ma yenna yehura manone na manone no America mampani Donald Trump aboboa no ne yewura. Ewia no te se ye boss so e kire o se na wo mu ka se netofo no wo mo enkwa na afo ho straight of home so ho na kwa na Iran for na blocking no e nso na na afo ho bia petrol e ho na efa no se de be na petrol no betimi aba na ebo no ankwa yire se de yire na mampani Trump say one day worker China, France, Japan, South Korea and after UK employ China for wo petrol o ha mo nche mo adu okono straight of homes na namoba
nti se wakaka na se lamfo asi na so obi anka won de ka kire wo mo a wo mo niam ba fa ho aba ne se obi anfa akodi enhia wo na wo mo nkwaje wo niam ento sa ebo no be hura akosoro was US there so you bia no waye and to kwai se de lamfo ni abre pa no wa shashe pu bebre nanso still wo mayire ni se hunti mo so amode e fa ho no mo nya mo no nko aso mfa mo ho nyimu bi wie kasebono asi na ensemo a yede esommo enumre de makotene bi ene se police foguso a eye nhwehwemu efa credit for to the bi omukọ nipa so omutieche omofa hodie so no ne nyina efi bills microcredit for asemo aba no ena nam so nipa nan yakwakoche wo mo sansem no saa na elupre kwata ekwateto wotema community wide namo so ama captain ne de woka no ho wo moti na nanom wonsedo odin de adwuma ko de krata aba abonten echese nhwemu mapa egusonso a ekoso Penyipa ya wono National Road Safety Authority wotua no wonkra hasenom akwakosra National Chief Imam amode adesrade atronim se wonhwenka bi se beya akwanhia hodo a yakwanso esie no etro betimi atwa Edom kuma wo mashebe jemba no dani ono bo sahene Alexander Afenyo Markin wasan ejina efutu adehie anem nasem ne se medicals na nkoda ne koye no se nkoda 200,000 na ekoye na emu 5,000 penny ebefa ne eje 1,600 Ghana cedis die mu awurem etiem fa yensa entoso World Bank had $300 million as a Pascal dono hoso se one famra Ghana ne famra senior high school so ne se de bena wo munye mfiri no na adwuma efrefre wo saa so na yewa John Juna Power de atodwa se awode de aso no eye wa fam de bia se be ya mitesi a eho eya kwatwe aye de bia ma mansan no wonsa etimi akabi Oduma se krobo police for ebra nipa bi o matwa sika enye papa eye fake ibi ye counterfeit cash no dollars no eye o madwen so o be ma police for 200,000 Ghana cedis ampa said the IGP kan say police for enye bribe no wo ma anyi sika no abosika na to agoma nipa miensa no ya che wo mu wo manya ya bosika to agodi e be kokoto koto kro ya na efense che ma wontumi wo mra na akwanta mai samra boy de no say ye kodi bi nsem wo de ye galamse wo mu meyi ho ano ewo court nsensem mu yewura mu ewo Ekropo Circuit Court kane titire ni Edman PP wa February wakodi nsensem wo wenne wantimi amane benti wotwere mu Kasebo efi SOMPA 106.5 FM Accra na Sanfa ye headquarters wo Kumase SOMPA 93.1 FM Iko 100.9 wo Kumase Adam Fopa Radio e wo Paris France Takwa SOMPA ye 101.1 Techman SOMPA ye 106.1 Sunyane ye 98.9 Nkranza Mensa wonom ye SOMPA 90.7 ena Mankasim ye Kingdom 106.1 FM Decoder so bebia radio wono ye SOMPA FM live ye Facebook page no ye SOMPA 106.5 FM Accra ena website ye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio so FI and Doma FM Doma Hinkro 100.7 FM so Edem Pepsodent Cavity Finder which you choose see Boawo Medima for Herba Center Joe's Bakery and afrain so malaria yarie a dref and a time herba meshe to a sieno e kahon ena edimo yeni de kasebo yi esummo enenumre eyemme die nyame ehira no AKOSUA ago abowaje obetimi so afrem AKOSUA nhira mene medoba triple man ejapia APAM DADAA ene abere watia enhira dobaba ohinire mame akua yeboa esiamabro nya dwumedie nkaye no etoa so ewo baabi biada wo